Saya pek hapo MDC election hapo GHEDC Kamansawan kata hunus namurwan arjar penriu on gelah kesan pertai ong umukul ketom tanya ngap ya ne keporingkon kumman sumbekin mau ne kendian ya MDC election kabaladep hausnam arjar arpoi kajingyo gibun namun tagatai ka GHEDC hagabak sengkongres klayo adu khat arsid nag arp kendai kaseng NPP Katway, BJP Arsid, GNC lanai Garo National Council, Klayo Sisit, nang talai sit layo dag independen. Bat ya ketiga GHDC Hautus Nem, ya isi dalam kemat, dah kaseng NPP, ringkat bat kiwi kiseng san pertai, kiwai senrop lang bat ka. Bat ya election nam tak di GHDC Kapanwan, lapan pelong, laisem senem, tau senem arajar arpundriu. Bat namun tak naik election nagaliang Dr. Mukul Sangma ubere nungelam kaliang persa ahing dorbar tawan uberu MLA ke TMC kata ulang bag election MDC syak GHEDC kanlong lasem snem hau yayong lada kamdon ganono kajing penkela bat hakajing keren kajing ulang ba capek ke ai gamanja bat kaban sawan kajing gela hakasan pertai hakanik election habakran halor ke jengmi ke risol MDC ke benang sudap HKHDC bat JHEDC Dr. Mukul ulong bag kongres kawajusin syar baru sikata kaya teli hakane ke kenti bat kengalam kidem perkat bah halor kane ulama hamru ya NPP kabron hakabor bag jengjop jengka saungut HKHDC kalong udak saw serkai ya kane ke parti ke belasan syar ke celah Dr. Mukul ulong bagane ke pendi bag sur jeng upajba kasawajam bagaron kam ngejengkela bat kisamla kikang ya kajeng kerdu kam kerdu jam bat nagleng presiden jong TMC po kajela mekhalia ubreru MLA kanong tumai kata upa Charles Pingerup ulakam bagabor ke TMC mekhalia kam panlut regadang kibyang bat kan seha ba bat kajenglong pajba hakane kajela mekhalia bat habakran nagleng upa Charles ulong bag TMC kadang don po mekhalia bat kan sasyong hajenglong jengman haksan pertai kani kisngi kemanwan ulang baka TMC ke haba lor jenglong jengman haka jelam mekhalaya ka TMC mekhalaya kamdei ke balalut bor nre ke haba baka jenglong jengman mekhalaya bat ka parti kan sapek ka jenglong jengman hakini kisingi panwan laong ba Charles bat kum ka jeng pugin mau baka TMC ka job tang uba Charles Pingerup marway na po rilum ka sejentia hak election MLA ke baladem kat ba saungut ka job na po Garo Hill apo ka jeng Dr. Mukul Sangma